I pozdrav svima i dobrodošli u još jedan video. Moje ime je Jovana. I ako ste gledali prethodne videe, znate da se trenutno nalazim na Zanzibaru. Danas je u planu obilazak Stone Towna. Nakon Stone Towna Prison Island, gdje ćemo, jel tako, kornjače su tamo? Da, vidjet ćemo i kornjače, najvjerojatnije. I posle toga kupanje jednočasovno na Kupendi, to je neko ostrvo. Tako da vidjet ćemo kako će da izgleda ovaj dan. Pošto nećemo stići na doručak, znači uzeli smo ovaj kikiriki puter, znači sastav je katastrofa, bolje da vam ne pokazujem. Ima i šećera i ulja, ali to nam je jedino ovdje što ima. Znači kikiriki puter i malo ovih predobrih banana. Tako da će to biti jedan lagan doručak, mislim ja neću puno za to jesti zato što treba šetamo na suncu ceo dan. I naći ćemo tamo negdje neki restoran, ja sam već nešto vidjela da ima i dobrih opcija. Ali vidjet ćemo gdje budemo, šta nam bude u blizini, da ne idemo na drugi kraj grada. Aquí no nam pase Mislim da to tako treba. Gledaj ovo. Koliko mira čovjek je. Bože, Okay, so guys, here we can see the monument. The monument here, it is represent how the slave they have been during the slavery, neck to neck, person to person. Okay, so we have to divide, guys. Okay, Sadie. Hoćeš to neki pirinač? Ruči, evo ti recimo. Hoću, znači ja ću definitivno ovo. I ja ću to. Jel ima i s druge strane? Ima, šta je ovo? Ja ću ovo probam, evo ja ću ovo. Aha, ne. Pineapple i passion. I A mango. ovo već pijemo tamo, brate. Jel ima s druge strane? Ima. Da vidim. To su sokovi. Ne, to su sokovi. Ja sam zamislila da to mislim da je mnogo blago. Hoćeš da me gađaš?
Ti si te naručio? Da. Ali za nije njemu donao jednu. Koliko krošni, sve što da naručio? Krofne, idemo se krofne. To spolje da su sve. Hello bre, how are you doing? Kako se zoveš? Moje ime je Musa Pusa. Hakuna matata. And now some song. Eti mala mala male na serce zimi zavela. O mala mala male na serce zimi zavela. Kaka Samia is her city. Ovo je muzeo, nešto nije... Ovo je kuća, muzej za njega. Okay, you there, check it. So you see this house where he was born in Faruqi Busara. His real name is Faruqi Busara. Artist name is Freddie Mercury. He was born in Zanzibar in 1946, but he died in 1981. His father from Jambo wana. Okay, when I say habari gani, say mzuri sana. Okay, Yeah. Mzuri sana. Okay, habari gani? Mzuri sana. Okay, jambo. Okay, jambo wana. habari gani? Mzuri sana. Okay, when I say wageni, say wakaribishwa. Is wakaribishwa. Dobro. Wageni. Okay. We start. Jambo wana. Habari gani? Mzuri sana. Wageni. Wakaribishwa. Okay, wakaribishwa. Okay. Jambo wana. Habari gani? Mzuri sana. Wageni. Jambo bishwa. Wakaribishwa. Wageni. Yeah, wageni. Okay, so now we start, okay? Jambo wana. Habari gani? Mzuri sana. Wageni. Wakaribishwa. Zanzibar yetu hakuna matata. Okay, we start. Okay, jambo wana. Oh, we start. Okay, jambo wana. Habari gani? Mzuri sana. Wageni. Wakaribishwa. Zanzibar yetu hakuna matata. Okay. No, here guys, if you are lucky, you can see the dolphin. If you are not lucky, you can see the shark. Ako ste nesretni, vidjet će tajkun. Jambo wana. Loco, we can do some loco, three beautiful ladies. Yes. I do some. Hide the booty, loco. Ahí regalando la saca se me mira. Así sam, día la broma. Hide the booty, loco. You know Musa Kitic? Mile. Musa Kitic. Yeah, this is a Musa Kitic now. Aya, ti boginja. Kilogore. Nes? Stigli smo na Prison Island. Hajde da jedemo. Koji ne smijem, ljudi plašim se, puno emocije. Se plašite za jeba.
Hvala magazin što kornjaču, nećemo biti dobri. On ima 100 godina. Beba kornjačica. Gdje si, bebo? Prevalit će se. Moguće da je koliko ima je. Oho, ludilo, ba to! Odmah ulaziš i odmah dobiješ šorci. Here, correct. Narode, današnji dan je bio baš aktivan. Vidjeli ste, bili smo u Stone Townu, bili smo na Kupendi, u stvari prije toga na Prison Island, odnosno tamo smo vidjeli kornjače i na kraju smo bili na Kupendi, posle opet u Stone Townu i malo da kupuje, da ljudi ko je šta hteo da kupi, od suvenira i tako to. I Dragana je sad zapravo izašla ranije, otišla je da naruči hranu u našem omiljenom restoranu na Zanzibaru, a to je Sativa. I ja sad idem, ja sam donela stvari u smještaj pa idem sad tamo kod nje pa da vidite šta ćemo tamo da jedemo. Evo narode, stigla sam u restoran, Dragana je naručila Sativa smuti. Znaš možda šta ima, jesi gledala opet? Moringa, rukola, čija, nana i pojma nemam sveći. Znači... U svakom slučaju žena je išla da nam kupi rukolu i Zezaš. I bajda je to falilo. Osjeća se nana? Da. Dobar je. Stavili su nam ovaj put slamčicu, mislim da je to zato što smo prošli put stavili naopako. Evo narode, ja sam naučila neku falafel salatu. Šta ima unutra? Šta ima unutra sve? Šagarepa, paradajz, krastavac, ko zna šta još. Ovaj sos koji stalno jedemo, mi mislimo da je od indijskog oraha. A Dragana je naručila ono što sam ja jela neki dan. Znači ovaj vrap sa humusom. Tako to vidite kako lepo izgleda. Odlično. Danas imamo neki obilazak koji se zove Blue Safari. Uglavnom je kupanje ceo dan. Ne znam nija tačno kako će to da izgleda, ali vidjet ćemo. Dragana i ja smo opet doručkovali kao majmuni banane i kikiriki putar. Znači to su ove malene banane. Lady Finger. I ovaj naš kikiriki koji nije baš najzdraviji, ali bolje išta nego ništa. Vidi je. Ja sam očekivala malo već. Šta je očekivanja, ti se nisu ispunila? Evo kako se dolazi do broda.
Si to htjela da mahneš? Marakuja. Lubenica nije lepa kao naša, ali evo. To je marakuja odlično. Koliko je star? 700? Kamera, fotoaparat mi je stradao. Vjerovatno neću moći da ga upalim. Nemam pojma kako, ne pitajte me, znači bolje da ne pričam o tome. Jer sam ja jedan baksuz. Snimam telefonom, naše će to da liči, nemam pojma. Samo da i njega ne ispustim i ne zeznem i bit će sve dobro do kraja ovog putovanja. Idemo da jedemo, Dragane i ja, u ovaj omiljeni restoran već. Ja sam naručila sweet potato salad. Što ti hoćeš? Ne znam da li da naručim ovo ili humus. Ne znam šta ti kažem. I naručila sam ovo. Kikiriki, čija, banana, ne znam šta još ima. Ima kokosov mlijeko, ne. Date, urme ima. Urme. Pa ne može greška da bude, ali se osjeća onaj njihov kikiriki koji je sladak. Jel osjećaš? Ne. Da, ja ga osjećam. Isti ovaj što mi kupujemo ovdje. Sa plavim svetem. Batat. I pojma nemam šta je ovo odgovor. Vidjet ćemo posle, ovo je humus. A što si ti naručila? Ne, to je avokado sandvič. Narode, to bi bilo to što se tiče današnjeg dana. Vidimo se sutra. Ćao.